tātou tāpuinga, se suana tātou tuspaia. Salamu e valusuma lima. Salamu e valusuma lima. Ia mataina ili tātou tāpuinga, tāpena inai. Ia o tō loto, mo tātou wanganga. Ina ia whaia li tātou tāpuinga. Ia ma le loto fia. Sa wanoa le leifo ili nei o te whatalofa atuai le paia man mamalu o le tātou tāpuinga. Le swafa manu malo o le tātou ali whaolo Jesu Keriso. Pa malo o soifua lau leima le soifua maua. Pa aftai o le foi wala whai mai le nei tai au. I le alofa maleanga le lei o le atua sa malu pui pui alo o tō soifua maso mātou wola. Ia o tātou iai malo o longa o le pō wa mawai. Pa aftai wa whafowina lo tō malosi. A walo tātou whamoe mo le nei foi aso. Ia wala usuma iai le nei tae au e muai mori la au whonga e ale le tātou tāpua inga masani. Le whatalofa tuai le tātou au lotu. Ma tuasi o lava na ia tātou whanau, whatalofa atu fo i wōma e masani. O lo tātou tāpua i whatasi i le nei tu asua mese na i ainga lo ases mai. Whatalofa atu fo i na i o tātou ainga o lo tāpua i mai lunga o penga te whailangi. Ia le ngata le nei atunu au tunu mamao. Ia whamanuia le atua le nei aso i le tātou tāpua inga. Ai silsilane, salamu e varsu lima. O la tātou whaitau whiawa wai, le salamu le varsu lima mai whaiupo e fitu. E whaangata mai le whaiupo e sfuma le tolu. Salamu e varsu lima, whaiupo e fitu. E whaangata mai le sfuma le tolu, tātou te whaitau whiawa wai. Le alie, ia e whailo mai a te mātou lo walofa. Ia e fo ina mai fo i a te mātou le o tanga mai a te oe. E moni, ua lata lana o tanga i e ua mātau i a te ia. Ina ia tu mau ai le mamalu i lo tātou nu. E tupu ai le whamaoni ai le larolangi. E vava i fufo i le ami o tonu mai le langi. Ma le whaiupo sfuma le tolu. E mua atu i ona luma le ami o tonu. Nā te whātu mauina fo i ona vai le ala. La tātou tāpuai i le atua. Le atua CCCS lo mātou tamā e whaavau. Wa uru whale mai lau whanau whātua i le nei tai ao. Si a ele vi inga ma le whamanu ma le whaafitai.
suloina lo alofa ia te matou i le nā vai aso walu atu ia e maise foi le amatanga o le nei vai aso fo. Ai pangale le lie matou te tu lava i o luma o i matou o le whanau ang sala. Te lena wao matou whale tonu o matou se ma matou ang sala ua whaia i o luma. Ai matou te tu fo i o luma. E leo le leilo matou vano no foai ma lo matou vata po ia ma le isi uso a tangata. O lo matou tapo ai whatasi le nei tai au. O le matou talo le rie, wha mole mole, wha maangalo mai lau whanau tapo ai le nei tai au. O matou se uma i o luma, ma o matou se i o matou uso a tangata, i e alofa mai tafi e se le toto Jesu Keriso, ma wha mamaina i matou uma le tino, o le loto o le mafau ina i mawhai ai o na mamā mātou e whaia le nei tāpua inga i le moni ma le whamau. O loto o mai te fia fio ai le rie, mai mātou te talo ia fio mai la ua fio le mana e ala le anganga pa ia e tauto o luaina i mātou. I o mātou loto ua wha maina ma o mātou tangata ua wha mangaloina. E tauto luaina le wha moe moe save uina lo mātou whātua tua. Whai ai le nei tāpua inga i le wha au tauta. Ia i watu mea umai lo vi inga e wha vavau. Ono lo lava suafa Jesu, mātou te talo atua i nei. Amene. Pese fitsutasi pese o la tātou pese ai.
whaitauina o le tuspaia, o le tuswhaitau mo tātou, ni tai au le tuswhaitau o le au tamwhai, mo mai le whenga inga fau, o le Ioane lonam tā upu e sfumatolu, tātou te whaitau le whai upu e tolu sutasi, e whaangata mai le tolu sfumalivalu. Our scripture reading for this morning is taken from the New Testament, Gospel according to John, chapter 13. We shall read from verse 31 to verse 38 from the Samoan translation. Ioane lonam tā upu e sfumatolu, tātou whaitau whaua wai whai upu e tolu sfumatas, whaangata mai le tolu sfumalivalu. Wa fionga pa ia al tātou wari. Wa alu ia I fafo, o na whape atu leo Yesu, ua vi ia nei le atali o le tangata, ua vi ia fo I le atua I ata ia. Lau whana aue, e toi Featuna'i Aso o te iai ia te o tou, tou tsaili mai ia te au, ai peo na ouwhai atu ia I utaia, o le mea o te alu iai, tou te le mwhai o na o iai, e whapea fo I o na ouwhai atu nei ia te o tou. O le mele I lo ai e tangata umalava o so o outou, pe a whai o outou whea alfan. O whai mai pe teru I a te ia, le ali ie, pe se ale mea o te le mwhai ai o na muri atu nei I a te oe, o te tu ina atu lo uola o na oe. Whamanuia le tua le tātou whaitau, whaalongolongo I ana whionga pa ia tu mau ia te ia lona lava viinga, nei masa uma, se I o le whaavavau lava, amene. Tā lofa Tamaiti. Ja, ma lo lava ia te utou le whaamalosi mai, o le utu ua le tātou waonga sa, ai le tu ua le lotu. Whaamalosi mai I le tātou lotu ia sa taitasi. Ia, whaaftai fui mātua, ia, I la autou ngā ruenga whai pēr whanau, ia le lava mori mai lātou, ia I le tātou tāpua inga. Tātou tala nia sa Tamaiti o le tala mo ia, it's a true story. O le tala tātou tala. Use your handicap to your advantage. Use your handicap to your advantage. A handicap here doesn't mean, an injury or someone, you have a handicap, meaning you have a sickness or something like that. It just means anything that blocks you from doing what you can do better, okay? Things like you think you're not a very good sportsman, but there are other things that you are better at. So that's what we mean by handicap, okay? It's not about being ill or having an illness or something like that. Use your handicap to your advantage. Samoan it's a saili malo. And this is a true story. If I ask you, how many of you think that you can play golf if you're blind? Think about it. Can you play golf if you're blind? Raise your hand if you say yes. No, it's ridiculous, isn't it? You can't play because you've got to be able to see the ball to hit the ball. But that's what our story is this morning. True story. A man called Charlie Boswell.
He was blinded during World War II, trying to help some friends from a burning tank. But before he was blind, he was a great athlete, But now he could not run anymore, but he wanted to do something for exercise. And one night he said to himself, oh, I would really like to take up golf. And everyone thought, well, that's a bit silly. How you want to take up golf? You can't even see the ball. You can't even see where you're going to hit the ball. But through his determination and his love for the game, he became the national blind golf champion. There is actually a tournament for blind golf in America. He won it 13 times. 13 times playing golf, blind golf. And one of his heroes was a great golfer by the name of Ben Hogan. You can look him up. One of the greatest in the golf game. And Ben Hogan had an award called the Hogan Award, which is awarded to the best golfer every year. And in 1958, this was awarded to Charlie Boswell. And of course, Ben Hogan was there to present the trophy to Charlie Boswell. Now, during the presentation, Ben Hogan asked Charlie Boswell, what is the greatest wish that you have? And Charlie Boswell said, well, the wish that I would like to fulfill is to have a round of golf with the greatest golfer in the world, Ben Hogan. And of course, Ben Hogan laughed. He said, well, that's a bit of a disadvantage for you. I can see where I'm going to hit the ball, but you can't. But of course, Charlie Boswell insisted that they have a round of golf. So Ben Hogan said, okay. In front of everybody, he told, I'm going to play Charlie Boswell. And then Charlie Boswell said, you know what? It would be nice to put a wager on, play for money. And Ben Hogan said, oh, I'm not going to feel good about this if I take money off a blind golfer. And of course, Charlie Boswell said, no, I really want us to play for money. $1,000 a hole. Now, if he loses, that's $18,000 that Charlie Boswell will lose. And he kept asking until finally Ben Hogan says, all right, we will play golf, $1,000 a hole. And then Ben Hogan says, you name the day and the time. And of course, Charlie Boswell says, tomorrow at 10 p.m. at night. That's our story. Tomorrow at 10 p.m. at night. Charlie Boswell used his disadvantage, his handicap, to his advantage. Of course, by playing golf at night time, Ben Hogan had no show of winning because at night you can't see where you're going to hit the ball. But Ben Hogan, he's tuned to play in the dark. Tatou Tala na Tamaiti. Whao ngā o vaivainga e te saili malo ai. Use your handicap to your advantage. Sometimes the things we think, oh, I'm not very good. You know, those little things, just turn it around and use it to your advantage. You'll be surprised how much you can beat someone on that, okay? Don't let yourself down thinking, I can't do what that person is doing. You know, if Charlie Boswell said, I can't play Ben Hogan because he can see the golf course, but see how he used his handicap? He made Ben Hogan play at night time, so he can't see where he's hitting the ball. Simple things like that. So don't ever let yourself down, right? Whatever weaknesses you have, you think you have, turn those weaknesses into strength. Turn those negatives into positive, all right? And you will always be better. So nothing is ever negative, nothing is ever positive. It's just our way of thinking that makes us feel that way. But if you think positively, everything will work out. Tamaiti, tatou tala na, ia manuia tele o tō nei tua. Always feel positive about what you can do with the talents that you have. Tatou pese rosa lau lima sufa,
Lua selau, 5 pese tātou te pese. tātou talo whaafitai ia matui nā tunisi o tātou manao i lumo le tua tātou wifo matalo. Le tua tō taspa i ai le tua le tamā le alo ma le anganga pa ia. O lau fio lava o lo si o mio mātou o langa a e whapena fo i ona e loto i tutonu o mea uma mātou te whaia. E mamao lau fio to e lata mai lau fio i a te mātou. O le atua malosi, o le atua e si la fia me uma. O lau fio o le puna o le ola,
o lo manu ia ai wha moenga le lei, le ngata i nei o mātou ainga o nuu ai meise lau e kāresia. Ma o la ua fio lo mātou atua, o le wha pongai lea o le ala usu mai le nei tae au, o lau whanau whātua tua, mauru whale mai, i lau malu pa ia, mātou te sula ina lea lofa, lo wanga le lei ia te mātou, i nei aso e tele le li ie, wa mawai atu se i o mai le nei tu aso. Le wa mātou iai nei le asalo na lua, o le nei fo i masina fo, o le uruai masina o le nei tau sang fo. Wa mātou langona lava le li ie, le oli ma le fie i o mātou loto, a wa tuana i atu fi tā ma whaingata, sa mātou whenga iai ma wha ma lolosi o le olanga. Ai meise le tele o wha mai o wha noa noanga. A leo wa mātou iai le amatanga o le nei tausang, o leo wa mātou sa uni folau le li ia mātou wha moenga ma fuanga le le imwa, o le nei fo i tausang fo. Ai whaaftai lo walofa le nawa i aso o tuana i atu, sa e malu puipuia i mātou i so se mea sa mātou iai. I tā whaonga a inga taitasi o maafutanga sa whaatino ina. Ai meise wha moenga le lei o le karesia ma maafutanga le li ie. Sa mātou iai fo i le li ie i whi au ma ngā luenga o no nisi o le karesia ua whapena na toe a mataina a lātou ngā luenga masani. O i mātou sa whai malo longa le li ie i ua whafo wina fo i lo mātou malosi i le anga le lei ma le lofo o la ua fio. Sa wha awa wina mātou tāleni ma mātou wanga waa, te soa soani le atina ina o mātou ainga, ia me se wha moenga le lei o lau e kālesia. Sa mātou tāpua ia fo i whaiva o mātou ainga o lo i atu nuu ma mau. Ma mātou vava i atu i upenga te whailangi le tele o wha moenga le lei o ainga sa whea ngai mai lātou. Ai me se lava o lo whātu mawina le soifua ma le ola. E ala i lau tau singa malu, ma lau tau singa anga le leilo mātou atua. Whaafitai le tele o lo sosia ma lo tamau ainga, o lo whaatamau ainga inai mātou ma o mātou ainga, i le aso ma le aso. Le ai lava se mea le rie o ngai mātou i lau foai, o lo e whaamanuia mai pea i a te mātou. Whaafitai i maafitanga ainga taitasi mātua ma whanau, i mea o lo whaatino ina ai le fia ma le ori, ai meise le soifua whātua tua le ri ia i lawa fio. Whaafitai fo i le soifua ngalue ma le soifua au auna o lau e kāresia nei le ri ia, ai meise le soifua au auna i ainga manuu o lo tāpua i mai Samoa. Whaafitai i lau foa i lau susia ma lau tamau ainga e whaatino ina ai lo mātou wha moe. Ai meise se mātou au nanga lo mātou atua. Whaafitai i maafutanga mawhana, o lo maua i tonu o lau e kālesia, i nei o mātou ai ngā lotu le rie i mātua ma whanau, ai meise i mātou uma le rie. Mātou te vala le tele o taimi ai a mātou wheiroa i le asa ma le asa. Mātou te langona lava le rie, le ori ma le fia, le mawhana o le alofa o lo fusia whaatasi ai i mātou. Whaafetai le rie te leo tu lafo ina lava na ia mātou whanau, a whenga iai i lātou ma whaingātu wanga mai a onga le nei vaitau. Lo malu pui o le lātou wola, ma lo lātou soifua, mai whaoso songa le fili ma le te apolo, ai meise whaalave te tupu whaafose. Whaafetai le rie i lo whaonga ino na ia mātou whanau, i tutonu ainga, i le anga le lei ma le lofo la ufio. Mātou te whaafetai fo i le nei tae ao no aua fionga pa ia, wa mātou whaitawina ma whaalongolongo pēr iai. Whai pēr ma ta iala i o mātou vai teimi o pōngi sā, e a oa i mā o ina i mātou le whātua tua. Ai meise lava le mana o lo wanganga pa ia e tauto o lua ina i mātou i teimi o whaoso songa. O le whaafetai siri ono Iesu Keriso, lo mātou wali i whaola, i lona soifua na ofa ina mai. Na maliu ma toi tu manu malo o ia, ma tutongi na ia mātou wang sala le rie, ai wa tāpena ina ai fo i male ola e whaavavau, e ale le whātua tua ma le salamo wha mauna.
tu mau la ua fio le lia le viinga le wha manu ma le wha ne tanga nei se i o lava i le wha vavau. Mātou te talo mo wha manuianga i lungo lau e kalesia le lia i le nei tu aso. Mai lava i leo ua matua se i o se tase i titi tonu o le nei maafutanga tā puai i le lingi ifo au wha manuianga i le tino o le mawhauwhau o le loto ai maise le angang. Ia maua i mātou le lia le malosi e whaatino i nai fe au mga luenga masani. Ai maise wha moe moenga o nai o mātou a inga le tausinga o whanau mai e mātua ai maise i lātou e olo maua i mai o le tino. Mātou te tālo le lie mo nai o mātou tangata mātutua o lo whape nā o na whaamuri mai o mātou a inga o no mai o le tino ua le mwhai ai o na mātou toe whaitapua inga le nei asa. Ai maise i lātou o pura la ngoto le soifua mātutua le soifua. Tāro mo i lātou ia iai lau wha mano longa pa ia, ia iai lau wha mawhan whananga ma ia wha pa ia ina pero lātou soifua, a o lātou tāpua ia whaivo lau e kālesia ma inga. Mātou te mantua i lātou o lo sairi tonga fiti pēr, i tonu o whare mai, ai meise fō, a wā lava ngase ngase o le tino o lo mauai, ia iai pēr le mana wha ola o lau fio, ia lātou sa ilinga. Whamanuia la ua fio i a inga taitasi o le kalesia, i a lātou fuafuanga ma wha moemoenga wha tātia i le amatanga o le nei tausanga ma le anga i luma. Ia iai le mana o la ua fio, e mwhai ai o na whaatino ina mea umo le manuia, a ia maua i pēse vi inga o la ua fio. Fo ai le malosi i au tangata i lo lātou soifua tautua, fo ai lo sosia ma lo tamau a inga i o lātou a au. Whaatino i nai se lātou au au nanga, mō le manuio a inga manua e meise lau e kālesia. Le rie, whaatu mawina lo mātou wola whaatu atua i lau a fio, a mātou iai tonu o whainga tā, ma whi tā, o le nei o lang. Meise lo mātou whengai ai pēr ma le wha mai, o lo whai pēr ma sasa ma whili o le lalolangi, ma ua whape nā fōi o na mātou wawa i atu o toe fōfō mai, le isi la sangfo, i e malu pui puia i mātou o lau whanau whātua, ma i e fōa i a te mātou mawhau whaunga lelei, e whaatino i nai fuanga, ina i a malu pui puia i mātou ma ainga, a e meise nai a mātou whanau. Wa mātou te tālo le li e mo nai o mātou ainga lotu, o loi i atu nuu ma mau, o whea lavo i ai lātou ma tāpua i mai le nei tai au, wha manuia i o lātou whaiva matute, ma wha moe moenga le lei uma watu uai la mātou maafutanga, ai asi atu i a inga le nei vai tau. Ia iai le anga le lei o la ua fio, ia maualo lātou manosi le tino, wha ma mau mai ma ti ngā ma whainga tā. To e moli mai no lātou soifua ma le ola i se taimi o luma. Mātou wheiloa i le fia ma le oli mai la ua fio. Whamanuia la ua fio nei o mātou a inga o me masani, o mātou whaitapua inga whatasi le nei tai au maualo lātou manosi, e iai le anga le lei ma le alofo la ua fio, whata mau a inga ina i lātou, i o lātou tofi matute le li ia, o whape nā o na whatino ina. E iai lo file mū le mātou whainga malanga le nei tausanga le li ia, mātou wanga i atu pē i luma i le whatuatua, awani e tu lafo ina i mātou, a ie a wai whatasi mai mātou lo walofa tunoa, e manui ai o mātou wha moe moenga o malava. Fe au matute mga luenga o le neiva i aso fau le rie ua tu ina atu i o ao anga le lei. E maua le malo se whaatino ina ai wha moe moenga le lei uma, ma ia wha pe nao na maua pe au wha manuianga le mawhau fau o le tino a e maise le loto ma le anganga. Whaatino ina ai a mātou whi au ma mātou ngā luenga. Manuia mātou maftanga le nei aso ma wha moe moenga le lei o toe. Wha manuia ina i a mātou whanau a o iai a lātou whainga tuanga. A wane e tu lafo ina i lātou i wha oso songa. A ia whātu mawina i lātou le mana o lou lava nganga pa ia. A mātou whaalongolongo le li ia i lou whetalai mai le nei tai au. La unga la wafio ale lau au auna whātau wa. Ai mātou whaalongolongo po se ase whi au mo i mātou. Taitaina ai lo mātou wha moe moe,
a o mātou whai malanga i le nei tausanga. O le mātou te talo le lia wofu i natu, i le suafa manu malo le mātou wali i whaolo i Jesu Kariso, o le na o mai i le talo. Lo mātou tamae o le langi, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo, ia peo na whaia le langi. Ia e fo ai mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai tau mane aso. Ia e wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E peo i mātou fōio na mātou wha mangalo i na atu i e wanga le anga mai ia te mātou. Aua fōi e taitaiina i mātou le whaoso songa. A i e la vea ia i mātou ai leanga. Awa e o le mālo mane manu. A toa malevi inga e wha vaulau. Amen. Na tātou tāpo i atu le tua e ale le tātou fōa. Atu i manuela o tō manu. lielo mātou atua. Na e whaia lava le taulanga CCCS i le soifua o lo walo pele o Jesu Keriso. Na mātou manuia ai le lie i le wha moe moenga le lei. Le aise mea le lie o mātou mativai. Tau lava se meilo ngailo mātou loto whaafitai. To e ofo inatu nei tupe. Whaatasi mo mātou tangata whaatau waa. A wāu fe au mau ngānuenga. Talia mai le mātou foai. Ma e whāpa e ina ma whaamanuia mai o tangata foai i le nei tai au. Ono lo lava suafa Jesu mātou talo tuai nei. Amene.
o le pese tau se lau 5 o la tātou pese ai.
le launga le swafu mamalu o le tua le tama, le alo ma le anganga pa ia, amene. Mo wale matua i le tusi sa Feituna'i Liuaana, lona mata upu e sifu ma le tolu, o te fia whao ngā ina le whai upu e tolu sifu ma le wha. O le polo a inga fau o te tu watu, ai ia te oto. Ia o tau whea fani. Wha pei o na owalo whatu ia te oto. Ia whea fani fōi oto. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. John chapter 13, verse 34. O le manatu au tu o le autam whai, mo le nei vai aso whai mai. Tu la fono auro o le malanga. The golden rule of the journey. Tu la fono auro o le malanga. O le tuswhaitau o le autam whai o le nei vai aso. O lo tāpene ina ai e su o na soo mo le taimi na te tu ua ai le lato maftanga ma atu i le sātauro i lang le whai ngā malanga. E se fo i le malanga o le a whai malanga ai le au so. Ai mai se tala atu o le sātauro e au noa mai Yesu. O se whai ngā malanga i le whai ngofie a wao le ale ai lo lato taitai malanga o Yesu Keriso. Sa faa moe moe i ai mea uma. Pe a whātia, whea ngai mwha whita auli, whea ngai mawhai ngatā, le mautonu ma mawhtia. Sa iai lava Yesu whātasi ma lau so. Sa moe foi o ia le taumuli o le rato wa. E mawhai o na whawhangu atu ia te ia e whafo se whawhita auli. E tūlai mai le lato whai ngā malanga. A o lea ua whaalongo atu le au soo i le whetalai ngā Yesu whai mai. Toi titi ono o tau le toi vaai mai lea i ata. O le mea o te alu iai. E le mawhai ono o tau muli muli mai ai. Ma ua loto vai vai ai le au soo. A wawa i loa le au soo a au noa mai Yesu. La tau te le mawhaia se me tasi. A tonu o le mafu anga lea. O le loto tele o Peteru. Mawhai atu ia Yesu le li ie. Se a le mea o te le mawhai ai. O na muri muri atu nei i atoe. O te tuina atu lo wola o na oe. Talo whae. I le loto tele o Peteru. A o lo sila fia le leye Yesu Peteru. Wa nao ni upu so o na lafo, o no le loto wa mawhatia ma vai vai, ma le le mautonu a le whatua tua, e le i taitai malos. Le ala le ntau tino atuai e Yesu ia Peteru, e moni o te whai atu ia te oe Peteru, e le vivini moa se i e whaafiti, whaatolu mai ia te. Si la fia Yesu, e le mwhai o na murmuri atu leo so i a te i al sātauro. Ai le mea le mwhai Yesu o na whai, mō leo so. O le wha mawhana whana ma tā pena o na so, mō le lumanai e au noa maia i te tonu o le lato mawhtanga. Se i tā pena leo so i tala atu o le sātauro, i le lato whai ngā malanga i tala atu o le maliu maloti. A wā si la fia Yesu o na so, e tuuloa na o nā tau, e tau e misa, e whitoto ai, o na o le ai o Yesu Keriso e ta iala ia te i la tau. O upu wha mawhana whana, wha malo si au a Keriso i o na so o whai mai, o le polo a inga fau, o te tuina atu ia te o tau, ia o tau whare whana, wha pei ona o walofa atu ia te o tau, ia o tau whealfan. Ua whaaido Yesu i ona so o le puna, le tupuanga, le o ngā tonu le ano, e wha vai ai le ola mafuta, te wha ma whanawhana. Pe au i teimi o mafutianga, ai meise le ala atu ua Yesu le mafutanga. Pai mai Yesu,
ia o tou whearwhani. Aisea. Whetala Iesu o le mele I loa ai e tangata uma. O so o tou. Pea whai o tou whearwhani. Nā la le wingo le mea. O lono winga leo whai atu Iesu po te iai te tonu whatasi mautou, po te le a waifo I mautou. E le mawhai au na I loa e tangata o tou ni uso. Se I vanga nai, se I vanga nai, ua whaatino e la o tou maftanga le whearwhani. Ia o tou whearwhani. Le I fwese au ngau le lotoro toi e Iesu ai le whearwhani le maftanga. O le upu whearwhani. Ua whaaliwi na le upu pertania love. E le tusi e Ioane, tuspa ia. A o le whaaliwi na isi vaengo le tuspa ia, le upu leo le love. Whasamu, o le alofa. A o lea e o mai tusi e Ioane, ua whaaliwi e Ioane le love. I le whearwhani. Lea la e le whetalai ngai Iesu wha pertania, le whai tau le nei taia, whai mai. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. No winga sa tau on whaali wina le vaenga le tusi Ioane. O le tūla fono forward tu inatu ia te o tō. Ia lofa le tasi le tasi. Pe ona ua lofa atu ia te o tō. O le alofa le tasi e ilo ai le lalolang. O tō o so. Ai lo le mea na letu. Wha ngā ina Ioane le upu. Whearwhani. Ai sea. Le anga le upu alofa le wha mamawhaina I le vaenga le neo tuso Ioane. O lo wha liwina I le upu e leni o le aka pate. Ioe. Aka pate. O le upu le, e sauma le upu e leni masani, aka pe, lea lae wha liwina o le alofa. Ai o mai, wa wha au ngā Ioane le upu le, aka pate, e wha li liwina wha Samoa, o le whearwhani. O le alofa lea, e wha matalaina whai mai o le alofa e sili lo sesia mea. O le alofa e le aini o na tua oi. O le alofa e tū noa, lono winga e tū na oia. E le isi alofa e tū whatasi, ma le alofa lea o le aka pate. Aisa, leanga o le alofa lea. O le alofa o le tua. Lea la e lei o na sui o ane, I le whearwhani, I na ia manino ai, e le o le alofa masani le tano ai, ai ese a le alofa lea. Le alofa lea ta o le whearwhani. Ioi. Akape or akapate is in the Gospel of John is God's love. It is unconditional love. Love that has no boundaries. It is the greatest love of all. It is God's love. It is the love that God loved us when He sent His Son Jesus Christ to die on the cross for our sins and for our salvation. As John 3:16 testified, for God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And this is the love, akapate, that Jesus in our reading this morning wants His disciple and all who follow Him to embrace. A new command I give you, love one another, akapate one another. As I have akapate you, so you must akapate one another. But I am still puzzled, even though I now know the reason why John changed the word. Masuia ai de fa Samoa mai le alofa I wharwhan. Ai paso lava lo mafau. Why did the Samoan translator not use alofa, but prefer the word wharwhan? Fiu mafau fau. A o te fo I mai lava. I le whapertani aino le wharwhan. I le lava. E fōlinga mai e le ise upu whapertania. E whapertani na I le wharwhan. Now le love. But love is to have a good relationship with one another. O le winga na le wharwhan.
is to have a good relationship with one another. But in order to have that good relationship, love has to be the core component of that relationship. Roinga. Tua lo loto al tō whā, a tātou tua a, na lātou wha li liuina le tuspaia. Tua lo loto lava al tō whā. Wa lātou le wha o ngā ina ile lofa, ai wha o ngā le upu whea lo whani, mō le wha moe moe o le akapate lea Yesu. A wā tātou tilo tilo le upu le whea lo whani, o lo o ngā tonu waile alofa. Wha e alofa nui whea lo whani. O lo o ngā to tonu ai le upu le alofa i te tonu o le upu whea lo whani. Nā le mea o lo tau mai le wha liwina wha sa mō le tuspaia. O le alofa po le whea lo whani e o ngā to tonu i te tonu o so se maafutanga. O le alofa e o ngā to tonu i tonu o so se maafutanga. O Yesu ke liso e o ngā to tonu i to tonu o so se maafutanga. O le upu whea lo whani. E le ngatala e nai loa i le tangata le me ta o le arofa. Ai ai fo i le mele e au mai e le upu whea lo whani. O le whaatino ina o le alofa. A wā o le alofa o whea lo whani, o le alofa le na alofa i ke liso i e mātitiva, ma e mamai, ma whatia i a venga, le tau aloa, o e mātu oti, o e matelaina. Mai se lātou na whai mawhili o Yesu a o whaila na ngā ruenga Tala. Tātou e kāresia le nitai. O le ua sisi taula, ma te taula lo tātou sā. Tātou whai ngā malanga le nitau sang fō. Ua tufi tau whao fōi ma ua tā oso, ma whaoloa ina lo tātou wā. Ai mai se le nāwai aso tuana yatu, ia fionga pa ia le tuana fola ina, e i lātou i lotu tausanga na mataile nei tausanga. A le foi ua toe whaolo ina i tātou i le nei tai au le tala le lei. Wha manatu mai ai tātou, aua nei ngalo i ai tātou le tūla fono auro o whai ngā malanga. Ia whealwhani. Ia tātou whealwhani. Si da sila ane Sandringham le u whealwhani. Tāno e sipela. Na e vaile iai, e o ngā tōnu ai le ala ofa a alofa. Nā le wingo le mea, i o ngā tōnu le alofa, i le tātou whai ngā malanga le ni tausang. I o ngā tōnu keriso, i o ngā tōnu le tua, i te tōnu o le tātou whai ngā malanga le ni tausang. E reo se whea alofani, nā le alofa, nā le tangata te whia alofa iai. Ai te lea lofa i le istangata e te ita iai. I le whearwhani mena. Me lana e ta o le whearwhani. A le whearwhani o lo lofa so stangata. Te lofa i tangata e lofa mai a le tangata e whai me o whiri lan me whai. Wha maa ngalo iai. O lo lofa na iai. Ma toi a mai tonu o le maftanga. On tato mawole se au waa whearwhani ngā lua whaatasi lunga le waa. Ai leo le whifuri tua. Whearwhani taula mio e taula mua i wha masinonga tonu. Tutusa tangata uma mātila tila ai le file mo. O le alofa whearwhani mawhan whanaai i la tau o le au malanga. I le whaiani upu se ngai o inga e mawhatia ai le istangata malanga. Whearwhani alofa fo. E le tele ai ni upu ai tele le whaatino lungo le wa ma le au whai maranga. Ai sili nei meo e ilo ai le lalolangi o i tātou o so o keriso. Ioe, whealo whanu. Tau te whiu e whaia tātou talam tau o tātou e tali tonu ia Yesu a lewhai mai Yesu a tātou whealo whanu le eas tātou upu e tau whaia. Wa lava vai mai o lalolangi tātou te whealwhani. Lava na ilo o so o keriso o tangata whātua tua. Sandringham le nei tau sang fō.
toi whaaloaina, toi tu I lautanga, I whaau ni aso. Ia tātou whaarwhani, I le tātou malanga le nei tausanga. A wāle tātou malanga whaatua tua le nei tausanga. E le iu I nei. So se malanga tātou te whaia, e le iu I nei. E alan tātou malanga ma whaarwhani I lunga le nei tausanga, nanga ieri wha mo le malanga lea, e iu lungai le langa. E iu I le nuu pa ia le lei wa Taitaiina e ke liso, mo I lātou e whai malanga, whaarwhani I le tausanga ma le tausanga. Nupa ia wa umon Taitaiina e ke liso, mo I tātou. Pe a tātou tau sisi le tūlafono au. Le ana whetalai Jesu I o tau whaarwhani. Pa peo no wa lofa atu I a tau tau. Ia whaarwhani fo I o tau. Tātou pese tau selau valu sifun maleona. Tau selau valu sifun maleona.
tulenga nga whaftai tele i le tātou e karesia le nei tai au mo le tātou tāpua inga ia whamanuia tele le tua i whi au mga luenga o le nei vai aso ia e meisi fo i fuafuanga o toe le nei aso i o tātou ainga taitasi ia manuia fo ia nei o tātou ainga o me masani o lo tātou whai tāpua inga o la tātou whai u taro o le manuia ma le file mu o la ua fio le tua le tama le alofa sisi le eso Iesu Keriso no mātou wali i whaola le maafutanga whai pēr ma la ua fio a nganga pa i ai tu maumai o mātou lunga o manei ma lunga o lau whanau whatua tua i le lalolangi atoa nei maso uma se i o le whaavavau lava